Lupa Mali Nama Nama Buddha Berbagi Jabaro Nasruhu ini Nama Buddha Berbagi adalah hanya Saya balan juli adalah tiada Aktif Menipu Jadi Kesen Jomba Koso Berbuat Kembali Sini Adalah Juli Ada Cekri Kesatan menjadi perangkat dan mencari kecil istri juli dan bagi yang diri dan menjadi roha berkuda membentukkan kesimpulan cuma karena itu lagi ini selalu jadi apostol jomba sen mengerak selisih dan membuat mereka jombres pada akhirnya dan kaya bertahan di majuri kata berkata sedikit sedikit dengan sama karena sedikit sakit dan sedikit dan kaya yang boleh bagi kesenangan hari kantong apostol John dalam Bapak Paris kaya lupa yang boleh disini to be defiled by possessing. Maybe some of my people say that about your movement. Yeah. What do you say? I say they know who I am. Yes, they live for it. God is spirit. And the time is coming, and it is now here. That it won't matter where you worship, but only that you do it in spirit and truth. Heart and mind, that is the kind of worship He's looking for. It won't matter where you're from or what you've done. I don't reveal myself to the public as the Messiah. You are the first. It would be good if you believed me. You play for Moscow Majesty to get up Tilam Baro, never receive treatment, but receive your television, you sit him, but I didn't elect any of that.
dengan mengenai syarat kehidupan melalui agama session. Jadi kulai kalian Syafi baru ki local coordinator, ki secretary, local councillor, akan tapi ki kooperator baru lagi apa lagi serta terus sakti lain lagi baru. Tujuh menjadi sister, local delegates, the fathers, berkantam yang di modern provincial, di provincial, STB provincial, baru di provincial delegate, pada langkah ini kesetaraan ini yang kemudian reputasi sebagai taktilan ini. Yang lain, ya bawa isu duta tentang ya di region, di balai sistem, kalau ada yang berpoin ya di perempuan, walau ada dunia, keren mau dunia beli, dunia jumut, dan habis cepat, dasar sistem dalam Malaysia bagi orang Malaysia bagi depot perempuan. Provincial Congress. The whole center for the 47th Annual Provincial Congress of the Association of Salesian Cooperators 2025 will be Nongstoin Center. So now I request the local coordinator of Nongstoin to come forward to receive the flag. Center requesting for the permission to host the next congress. So we are very happy that Nongstoin Center came forward, and now Kong Lily is coming. She is the local coordinator of Nongstoin to receive the flag. The request, Sister Delegate.